kubor nakaslem jong udongsan Hima. Komunikasi kadang ke meeting hantai buat DC, nak kelang SP, nak kelang Hima Mylliem buat kini ki grup kebenaran yo, beri ke association yo, nak kelang DC, ni dia pempak uji Sofia kalau ngajeng ke ustad jung nang COVID-19, kalau benimi puar no kiu, dia lalu ngaji pendek kalau menen hantai, ba kumbang ni lek ho arjar ko, ba borok ki dong song dukan Ïewduh ki di ban maintain ya ke register. Banbu ya ke han sentesar kumbang ong tekse bagi di bendang mas ya ginong wanyo lani ginong songyo ki di bendang mas kinru ban pet ya kidukan ke bagi song kena mengenum dan negi jing pun brio balaraja balap ya kini ki nong song dukan Ïewduh ki bomburam ya negi jing peta jong si mudabar bomburam ya negi jing peta jong sarkar usi mudabar musla ya berengkam na mengim ka syu Khang Biang sasin ya ke Ïewduh. Hak bidi pat begini ki ya sumbu baik nanti gini ki protokol ni ladon ki pulit ki jengi huntai ya ke bana kadang ka Mylliem ka ikram menen bagi bawah serka. Ladang idon kam ngin sah request ya i CM nomor jenis husil ban phalang ki enforcement. Nang banida yang kata jing nomor. Tinggal ni ketika kubuar ke besai nak ling ibu tabar seki Paidbah no sostong. Kinong wanjo, kinong sungyo. Bagre kam kalau ke bekhia ba ruta. Kema bah adu tata nak kadang Kyrpad bawan num sim sting ni kam semua bahai fikir bah haka song dukan nang ta wanum lum briutan dapat ada dukan jepi ke lum briutan Khang itu dukan wanum sya ikibri bukan resplan nang ta daidang ya kamas daibu ika register attendance ikido ikibri ke bodong kenang balo da jia keno ngajing jia lala bantris itu kiban hatu dukan dengan dia gaji penbaik nak ding jong si mudabat dah pasti sim dapat baki Paidbah kalau bansyaki kena kam kalau bekia. Nama ngidang sucia ni senam araca atpau ini kejeng Khang Ïewduh. Dari tang Ïewduh baru ahi ke Kyndon. Bat minta kajian Biang wan Biang neo kunyang Jepang unban dik Biang ya kakamai keci. Tambang ngimla banle mangi ke Hima bengin ong kanlong ko majulong ten namar ba Jepang kala nang kiyo. Kyrpad hi mde ginong songyo hi kide banya bu man ka dukan hi kasnita sar bawan thiting thiet kide ban hikai ki baken deng takamas bat that ka kasnita sar man ki dukan nung dukan ki bam buram ka kata ka jing patha jang sarkar jong ke Hima ngam sep la ban sim ya ka da no ka an pin sintom ki nang banwanra kan malam ya kecing susi ya kecing pur jauh ni kunyang Jepang ngai bagi beriu bawan ro kin ya buram ya protokol kin nom lum beriu than tang hakoi ke dukan ya thiet banawe kenang ba long ya cengai we de ngak Kyrpad bai ki to kin so dukan kin dei ki we man ki trai dukan kin long ki awareness ya kinawan yo bagian betha bagian ikai ki kini simlam ya kacing ketli pi biwan yo denggamas pi biwan yo ya sak sitasar te ya yang kam cengai ngak Kyrpad ya kinong song yo kum menteri ban sya yo ngak Kyrpad surat iki nong du dukan ke basong ate po Ïewduh jongi bakin long lem kinong pensyai ya kinong wan yo bakin buram ya kata ke protokol ya kecing terike lang joki ngan sai ngin sungu subun nong song dukan hayo mentang trai kin yo snow lumbang ni gelat trai kubor namang nim kwa ba sa sistin ka Ïewduh kan Khang kam dei ba Ktah tang ya kar revenue to ke Hima kan Ktah ru igin nong song dukan besong ha ke dukan esek besong wai tladip siu bai wai show trai dukan kim yo ban di jingdi de la nga tekan nuara kecing ki den tekadau kinong song dukan buat sengau lembag ni patai kubor to kinya trilang ban a kecing pensai Paidbah kenang bang minora ke Ïewduh ajing tri bapania kumlap tha di bor aan bagi Hima Hak bidi kinong song modan ni da kuntu dak besai bakin risundong ya kena Kyndon jong Jepang wat no lum briutan kinong song modan mengsutu bakta ya ka imsi jogi ya ka berlaku jong tang bala raja balap sisya
Bakadang kata kecing numbriu gino syang baran. Ke board district kan selek berkah. Tinggi muka bak board district kan step in. Ye gino syang baran kecing hijau. Nak tak ada ngi kentu gino syang baran. Ngau Wat ilumbriu pelat. Ye syang sakar ibe pat. Ye pe ke sakar kam kului. Kenang mengolong kelat kecing ida. Nonuk ke cepat.